tugarutse mu cyitwa makuru, tugarutse mu cyitwa imiripuko. N'abantu b'Imana mwe maze iminsi ncaracara hirya no hino, nagiye mu bihugu bigiye bitandukanye, byaba muri Kenya, nagiye Zambia, nagiye South Africa mu gihe gito rwose, ariko nyamuneka munyemerere mbanze mbabwire yuko mbazaniye amakuru adasanzwe. Nagiye mu gihugu cy'u Burundi, ni byinshi nabonye, mbazaniye amakuru adasanzwe kandi aremereye cyane, mugomba kuza kwitega mugakurikira muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ngira ngo ibihugu biri muri East Africa, nyamuneka ndamutse nkubwiye yuko nta na kimwe ntakandagiyemo muri no minsi, rwose sinaba nkubeshye muri rusange. Yes, nukuvuga ngo rero by'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa. Hari inkuru zagiye zinca mu matwi, ngira ngo hari umuvandimwe ejo bundi nicaranye nabo, nawe arangije arambwira ati ariko ati wari uzi ko perezida w'igihugu cyanyu atakiriho? Naramurebye nta kindi nakoze, mw'abantu b'Imana mwe nahise mucira mu maso, ndamubwira ati witonde, genda gake, ibintu muvuga mwebwe ntabwo mubizi, ariko ari nabo cyo gihe mboneyeho kugira ngo ntange umucyo ku makuru amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga, kuri rezo sosiyo, umuntu akidumbukiza akaza. Nabonye ubucano bwinshi rwose bugenda bugaruka kuri ino nkuru ya perezida, by'umwihariko bavuga yuko rwose ngashobora kuba yitabye Imana, ariko ndagira ngo mbabwire yuko mw'abantu b'Imana mwe murimo muribeshya cyane, ndetse ibi bintu mudashobora no kuba mwanabyumva. Hari n'ibitangazamakuru bifatika bikomeye byabivuze, cyangwa se bidashobora no kubaho. Reka mbabwire gutyo, bidashobora no kubaho ngo mwumve perezida w'igihugu cyacu rwose nyakubahwa His Excellency yahuye n'ibibazo bimeze bityo. Abantu bavuga ibyo bintu rero ni muzima, nta kibazo na kimwe gihari, nta nubwo yigeze arwara, nta n'urushishi rwigeze rumukoraho. Reka duhite twinjira mu makuru rero nyirizina. Ni mu gihugu cy'u Burundi kwa Sebarundi, ahubwo twigarukiye ku witwa Neva. Mw'abantu b'Imana mwe, uyu mugabo wamaze kwigira kariya kajya he? Uyu mugabo wamaze kwigira kariya kajya he? Ubu tuvugana amakuru mfite atari ivumbi, nuko isaha n'isaha ari umwe mu bantu bashobora kuza guhunga igihugu cy'u Burundi, arakizamo akongera akakivamo. Ngira ngo ibintu tugiye kubyinjiramo tubive imuzingo. Ngira ngo mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru, murabizi tubaza guha ikaze abantu badukurikira, by'umwihariko kandi baba bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Komine Mujejuru, tubasanga muri Komine Murangara, tubasanga muri Komine ya Kinazi, tubasanga muri Komine ya Tongo, Bujumbura, tubasanga Gitega, ndetse n'andi yagiye atandukanye nka za Bubanza. Tubaha ikaze. Bari Zimbabwe, Zambia, ariko abantu ba Zambia narabakunze cyane, ni abantu beza. Ngira ngo rwose bari Zimbabwe, bari Zambia, bari South Africa, nabo rwose ni abantu b'abagabo cyane. Ndabizi ubu yamaze kubibona ko namusuhuye. Yes, nukuvuga ngo rero by'umwihariko ni benshi cyane. Bari United Kingdom, Amerika, bari mu Bufaransa, mu Bubiligi, bari hirya no hino, bari za Amerika hose na za Canada. Tubaha ikaze. Ingingo z'ingenzi tugiye kugaruka rero ziragira ziti, turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa Gitega, turebere hamwe iby'inama yaraye ibaye, ndetse ikaba ari inama uwitwa General Neva ashobora kuba yafashe nk'ubugambanyi. Ariko bijyanye n'amakuru dufite n'ubundi n'ibyo turimo turumva, iyi nama yabaye n'ubundi ngo irimo ubugambanyi bukomeye mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ni inama ititabiriwe n'umuntu n'umwe mu bari bahagarariye uwitwa General Neva. Ese bibize bite, byifashe bite? Turaza gusimbukira ahitwa i Bujumbura mu mujyi mukuru, ubu tuvugana Special Force y'u Burundi ngo mu masaha y'umugoroba ngo niyo ikomeje kurinda uyu mujyi. Ibyo bikanga turabizi, nta kindi ni Red Tabara, isaha ku isaha ngishobora kubatira kudeta. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira ikijyanye n'intasi, simbizi nimba ari iz'i Burundi, nimba ari izahe, nimba ari iza Ntare za Sarambwe, nimba ari za Kanaka za Kanaka, bamaze iminsi bafatira mu gihugu cy'u Burundi, ariko izi ntasi mu by'ukuri nyamuneka zikaburirwa irengero. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa muri rusange. Muraza kwinyemera dusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku makuru akomeje kuvugwa mu mujyi wa Uvira. Abantu b'Imana mwe, ni moto isaha n'isaha. Intare za Sarambwe zishobora kujya burya zigakoza ku gipurizo.
kigahita giturika. Nk'abantu b'Imana narababwiye nti ibintu birimo biraba nyamuneka ni ibintu byo kwitonderwa. Ndababwira ati nyamara ibintu birimo biraba ni ibintu byo kwitonderwa. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tuvugana munyemere mbabwire yuko mu bice bigiye bitandukanye byaba mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri RDC bategereje ko imanda ivuga. Imanda bategereje nta yindi ni umujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo rero isaha ku isaha dushobora kubona ibintu bihinduye isura. Isaha ku isaha dushobora kubona ibintu bibaye ibindi. Yes, ibyo byose tugiye kuba tubyinjiramo tubabwire, tubasobanurire, gatanu kuri gatanu. Rero byose tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzingo wongera ngo tugenda tubabwira uko situation ihagaze. Nanababwira yuko rwose nyamuneka ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko nimba utari wakora subscribe icyo usabwa nta kindi ni ukuyikora kugira ngo ibintu bize kugenda bigenda neza mu buryo navuga yuko udasanzwe muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka duhite ibi bintu tubyinjiramo, ariko duhere ku nkuru navuga yuko yakomeje kugenda rwose ivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nanjye nkavuga nti nyamuneka iyi nkuru ndaza kuba niva n'imuzingo. Ngira ngo ni inkuru irimo igaruka ku witwa General Neva umaze igihe kitari gito apanga cyangwa se akora imipango myinshi cyane, ariko iyi mipango ni muhire. Ibi byanatumye amakuru menya ari amakuru avuga ko ngo uyu mugabo ngo amaze iminsi myinshi cyane akora buri kimwe cyose hagati yiwe ndetse n'uwitwa General Prime Niyongabo. Ubwo iyo mvuze umugaba mukuru w'ingabo z'i Burundi mujye mwumva ubwo ni kwa guhura kudasanzwe kwa Etat Major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC. Bimaze iminsi bahura baganira ku kijyanye n'umutekano muke, by'umwihariko ushobora kuba mu bice ukomeje kugenda ugaragara mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko bakagaragaza imbogamizi ikomeye y'umujyi wa Uvira. Bavuga ko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero rwose nyamuneka bamaze iminsi baganira, ariko mu byo baganiraga byose nta na kimwe cyavagamo kizima. Ibi nabyo byatumye rwose nyamuneka twakira amakuru y'uko uwitwa General Neva ashobora kuza kugira gutya amaguru akaba yayabangira ingata. Muri rusange ibintu bikaba byahindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo rero rwose birumvikana yuko ibintu byamaze kuba ibindi ndetse byamaze kuba bikomeye. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, abantu b'Imana narababwiye ati ibintu birakomeye. Nyamara ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni uko uyu mugabo yabuze iyo aca n'ayo yerekera, ndetse yabuze ayamira n'ayacira, kuko amaze iminsi mu gihugu cya Tanzania, ariko ibi ntabwo byavugwaga, byari mu buryo bw'ibanga. Amakuru rero atariho ivumbi aremeza yuko uyu mugabo ashobora guhungira mu gihugu cya South Africa, akajya agaruka gake, ariko ntabwo aciye mu gihugu cya Tanzania adakoresheje ibice by'ikirere, kuko ikibuga kinini cya Bujumbura ubu tuvugana nacyo ntabwo kikizerwa, kuko basigaye bagikemanga byinshi. Nimba ikijyanye n'ikoranabuhanga ry'ikirere ryibwira rikavaho amasaha rwose arenga 3, ibyo bintu ni ibintu biba bigaragaza yuko igihugu bishobora kukigiraho ikibazo, cyangwa se umukuru w'igihugu aramutse azamutse mu kirere, ubwo ari indege iri mu kirere ikoranabuhanga rikavaho, byagenda bite? Ibyo bintu ni ibintu biba bigaragaza yuko rero nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ni uko kugeza amagingo aya nkomeje kugenda nakira amakuru y'ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara Bujumbura. Uyu mutekano muke rero ukomeje kugenda ugaragara Bujumbura watumye icyitwa kwiyongera gukomeye kw'ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi bakomeje kugenda biyongera muri uno mujyi. Ariko umujyi nawo navuga yuko ari uw'ibibazo, kuko ni umujyi isaha ku isaha bivugwa ko ushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Amakuru mfite rwose nuko rwose ngo nahanaho ibintu bitoroshye, ndetse ngo rwose ngo icyitwa special force y'abarundi, icyitwa umusoda w'umurundi akomeje kugenda yongera muri uno mujyi. Ibi nabyo bishobora kuza gutuma by'umwihariko igihugu kigoma kugenda kikanga byinshi, ndetse bikanatuma rwose umutekano muke nyamuneka wiyongera. Mu kanya gato ndaje mbasigiremo n'umuvandimwe, ndaje musigemo kabisa baganiriza
ku bijyanye na Israel na Iran ndetse n'intambara zo mu isi. Yes, tuve hano rero tugaruke gato mu mujyi wa Uvira ubu tuvugana kurebana ayingwe kuracyakomeje mu buryo navuga yuko budasanzwe, ndetse uko kurebana ayingwe gushobora kuzatuma ibintu bihindura isura mu gihugu cy'i Burundi, kuko isa mu gihe Uvira yabivuyemo Abarundi bafite ikibazo gikomeye cyane yuko Red Tabara iraza kuba ibonye inzira nziza by'umwihariko yo kwerekeza mu gihugu cy'i Burundi. Ibyo rero bikaba byatuma ibibazo bikomeye cyane bigomeza kubaho, byatuma ibibazo bikomeye cyane bikomeza kugenda bibaho by'umwihariko mu buryo navuga ko udasanzwe. Reka mbasigemo umuvandimwe nawe agira icyo abaganiriza mu kanya gato ndaza kugaba. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi, mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntacyo hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegeza gushiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cyane cyane burya hari ibiganiro bibera mu mabanga. Hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures buriya baravugana baragiranira ibiganiro bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cyane cyane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Warikare, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari pre kubandanya urugamba badahembwa badafungura. Urumva batunzwe n'utwo biyibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira, kuko baravuga bati ahaba abasirikare ba leta bare ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira, kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Warikare, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo u Burundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko u Burundi butsikamiye, ariko kurya u Burundi bwatsinzwe tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye.
kuko turabona yaba imigwi irwanya Burundi, imigwi irwanya u Rwanda, imigwi irwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo, ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Kongo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byoba ari byiza, kuko yoba ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Kongo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere, uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, ni ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akagwi kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo ni byo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege,
ya za nzira z'indarayi. Ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe tukagira karangamuntu bikaduka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwa abantu bakeya cyane ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gushika kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo no kurandura burundu menace iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya genocide nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabize kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afrika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afrika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afrika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afrika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afrika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, n'abantu bafite ibitekerezo bya Pan-Africanism, kandi mu gihe abo bakambwe bohaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe proje nyinshi zo kugira ko Afrika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza aba perezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza aba perezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke.
igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nico cahimiriza cyane kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa, noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanavyema. Perezida Murazi mu ijambo Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane yabwiye ko akunze Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. U Burundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR u Burundi buzobashirayo, ba Wazalendo u Burundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None u Burundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politike. Ni nayo politike bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politike y'amacakubiri, politike y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti u Burundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona u Burundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'u Burundi. Ni mu Burundi bwarahikaze FDLR, bugahikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda cya Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo ziriho nyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara muri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi by'uguhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramwo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abariya bandi bari muri twigwaneho canke n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri bivuga ngo M23 canke twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko nacyo sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gihugu, nta gace kabo bazobona muri Kongo.
iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona kuvuga ngo hari igisirikare cy'iminembwe ko bari kakaja